يا أيها النبي نآية يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ألا يفهم مسامين كرتا لين وباكا تشيدن يا مريا ألا كتنو ألا ككشي أبي تشيدن ككشي من كتشكوسب أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات وتشيدن كا مؤمن مسو يا مريا مؤمن مسو أن إسلام مسو مؤمن مسو أن إسلام مسو وتشيدن كنيا مريا قاسة أجواجه وبناته لصرفهن كره كره لبروكا تيدن يرك فرموسو ناكدموسو ولوكا بنيانو كورتا سببولا أيو نيامراني مونيه أمبي آيات توسيري كا آيات فوق توسيري كاربون كسيري كتوسيري لا وكوفي نفهموني آيات ينيامراني مونيه أن أوفناك يا أيها النبي ألا كن نبي نيمو قل لأجواجك أفويك فرموسوية وبناتك أني كدموسو والنساء المؤمنين أني مؤمن مصب ألا يعلم من غلق وهو اللطيف الخبير ni ayat tundan nade ko ciden ka muso ana kadde muso duwatu ala abwabu jahannama man ajabahum ilayha qajafuhu fiha utumba fo hijabu ko ala ko ciden ka muso na de muso de ma muso tofo mu'minu muso tofo rawo duwatu ala abwabu jahannama ubake kamugo wole kata ikhtilatuma ubake kamugo wole kata tabarrujuma ubake kamugo wole kata sufuruma na yasur mu'minu muso ma farakadu ka muso jinya wole kata musten muso kan nyagambi nyogona duwatu dalala ubode ka duwatu ala abwabi jahannama ubaka ka woleli ke cenu muso be nyagambi chogomi ubake ka woleli ke muso be bo chogomi farin koro yoro do be kenema ubafe ka woleli ke kata munna muso ka bonu nyeda ube kenema onisa il mu'minina ani mu'minu muso ukanya marni jumaye yudunina alayhinna min jalabibihinna ukuka hijabu da uyereka kata fo konkolo fo akafufu nofe kuma bina fo chogomi jalika adina an yurafuna fala yujayna ni mu'mini muso yu ka hijabu bele bele bawdo nimbe meleku farikoro bela ku farikoro be datugu nu yoke wode kasuru ube do ko horo muso de do fasiqu tu toro kuma bina tafsiru la chogomi wa kana Allahu ghafurar rahima ala jon sutura bagayde alala alaye ni be junubu ka bi sutura ba ya faye ne malikela de alaye sarahula bun kasiru rahimahullah ako alaye akachide nya mariya alaka kisiba ka kisimin ka chakosobe ko aka muso mu'mini muso nya mariya ani islama muso kere kere bole ka ciden ka furmuso adem muso uluka korta sababula bi anyudinina alayhinna min jalabibihinna kuku ka hijabu da uyereka liyatamayazanna an simati nisa'i jahiliyati wa simati al-imai puru muso mu'minu muso uku ka hijabu do puru ukabo jahili muso ka chogola anu kabo jom muso kala halala ni jahili muso kabo bo chogo kelena uni jom muso kabo bo chogo kelena wal jilibabu yeminye huwa irida'u fawqa al-qimar ni mogo ni yekuna birike ka meleke iyere la kunkolo ani ka bedatugu ki kunkolo bedatugu kunyeda datugu ibe fini belebele ba mimba mbilaka ka meleka ka ode to ko jilibabu uriya an ibn abbas anana ibn abbas bulu qala jawhariyun al-jilbabu al-milhafatu ako jilbabu ye munye birifini mini hafatu mimbe melekila ifar kulo yorobe ayedella keni baytu doye wuriyani ibn abbas
أمر الله النساء المؤمنين أما فلنا كبو بن عباس بولوني آية توسير ترجمان للقرآن الذي القرآن دل من النبى الله سما كيدن يدعو كاي قال الله فهم القرآن كرولا أكو ني آية توسير إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة كن وان ابن عباس أمر الله النساء المؤمنين ابن عباس كو علي مؤمنون موسو نيامريا إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة كنو بيبو كسوكنو حاجو دو سببولا نينيا يرافلو مؤمن موسو مكا بوكا يكادو كنو ني حاجو تي حاجو دبي لابو نو بورا وكادو كنو حاجو سببولا أن يقتين وجوههن من فوق رؤوسهن ukun nyedau datugu ewa datugu la bo ukun kolo sanfe ka jigi nyedau ka nyedau datugu bil jilbabi nuka hijabuye wayabudina aina wahidan ikanye kele mbodoro nube siraye nayi ninya buna baraka tawsiri nya datugu li fora ya uba mafo buna basaka tawsiri de fulani ala ko ciide ayemmumunu musow ko ayu ñamariya ko ala ayemmumunu musow ñamariya ko nube bo ukaddu kono ni hajuye ku ka hijabu da uyereka kata ukunkolo kunyeda betugo kanyekelen to kena manube sirayena parce que folo la ni nyeda tuguna ni nyeda tuguna sugu min fule ni nye fini fegele munu fule ni nye abese ka nyeda tugu wo efana bese ka sirayena udu tire la utunte finu ka gride a dari nya ka dorite foye ite foye akoro ulu tilela hijabu tumbo chogodela odi yato akoy ka nya kelembo haju kama nibe sira yena darura kama ikinya kelembo wa qala muhammad ibn shirina salitu ubaydata asalmaniya muhammad ibn shirina ko aleye ewa ubaydata salmaniya nyininka an qawlihi ta'ala an qawli Allah azza wa jalla alaka kuma la musammin ka bakur talenu yudinina alayhinna min jalabibihinna faqatta wajhahu munye ubaydata aye anyu datugu wa arasahu ka kunkulo datugu wa aburaja aynahu li yusra kanye kanumu ewa numanye kobo nimfana hijabu aya atawsiri munna kunkolo be kadatugu numanne nye iko okishe bo kene mai kasirai nimfana aye ni aya tawsiri nin chogodela wa qala ikrimatu tuqatta sughurata nahariha bijlibabiha tudnihi alaiha ikrimata ko muso minye igonu wo min fuleninye ko ikika kum ewa kunko ewa kunna birike ko bede datugu وجلباب يقول وأني أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية كارثة من أم سلمة ما أقوت ما مني آية جنا يدنين عليهن من جلابيبهن وكوك حجاب دعوي ركا خرج النساء الأنصار كأن لا أروسهن لقربان من السكينة وعليهن أقصية سود يلبسنها نساء الأنصار أم سلمة تقول kotuma mi ni aya jigina ku ka hijabu da uyereka ko ansaru ka muso bora ko abe komi ni nu tara fini fimando ku kunkolo sutura ku farikoro be sutura ku bora ko abe komi ganga fima de ba be kunkolo na abe ganga do kono sugu de do a farikoro be finendo kirikiri kande jelendo ko ubora seba muso bola nasari muso bora tumamini aya jigina ko abe tara fini finde do kayire sutura ko abe komi ganga fima de ba abe kunkolola mina sekinati usabatile nu sabatile uma fantilendo wa alayhin akishiyatu sudu yalbasanha wa yasru fini fima umbula nu yudo fini fima umbula nu bodo ban mo hijabu kuloro kelema fo mais aya wula hadisa wula fini fima nyaaw be teme o de la ka teme kuloru toka
wadato sheba muso tumbe fini fimande do ni yu ya be komi ganga fina fimi fiman tumbula ni nye salmata ka kumai zalika dina nyurafna fala yujaina ninde kasru be do ute toro ay ijafa lina zalika ijafa lana zalika urifanna annahu harairu laysanna bi imai wala awahir ni mu'minu muso yennin ke kufar kurbe sutura nu be bo wodi kasru ube do ko horo muso de do jom muso to ube do ko jeni akelawte fana tilon kelawte nunne mo tangale wunde wa qala suddiyu ko fi qawli ta'ala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna jalika dina yurafna fala yujain qala kana an-nasu min fusaq ahli madina akunni aya jigi sabu yemunye ko mugo to dunkera fashigu munun tumbe madina yughrizuna bil-layli hina yaqtalitum julam ko utumbe bo sufela la wakati minni dibi nyagambira ko fashigu tumbe bo ila turuqil madinati ube bo katam madina kashirawula yata'araduna lin-nisa'i nubeti usigi katujo musawnya wa kanat masakinu ahli al-madinati dayiqatu madina fana kafantaw kuru tumbuka degun tumbuka nyegente be kaso kono nala فإذا كان الليل خرج النساء إلى طرق يقضين حاجتهن مسوت كرام مدينة دي نسو كورا نيو غتو نانيو غنادي وبيبو كتام مدينة شراو لا كتام مدينة كفلا لا كتوك حاجوك نيجنتو كسوكن ودي تنبي فكان أولئك الفساق وفاسقوا تنكرا يبتغون ذلك منهن نمسو من بورا كتا ewa kofelala dibilai ko ibete ka haju ke ulufena beto ko sugu nyinife fa ija arawu almar'ata li hajlibabu qalu haji hurratun fakaffu nu ye musummin nato ye hijabu be ela ha ubafu ni horo musode ubu yere mina kaboma utesoma kafu anha fakaffu anha فإذا أروا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوصبوا عليها ننو يمسوم من حجاب تلا وبافو نيجو مسود وبجري كتوما وقال مجاهد يتجلببنا فيعلم أنهن هرائر مجاهد قايه حجاب دو pour anado قايه هور مسوي فلا يعرض لهن فاسق نفاسق تتاجي فاسق tese ka tajjo awunye bi aja wala ribati ni fasiki tese ka yira la ka fasiki ya yira wala ube ka utoro wa qawluhu ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima ay lima salafa fi ayyamil jahiliya nyala ko la ya fa masai ala nemali masai mana jahiliya la sani aya ka jigi islamiya kana kawunya amrani hijabuye ko min temena golo jahiliya la ala ya farula حيث لم يكون عندهن علم بذلك تمامي نا تنتنندو ثم قال تعالى متوئد المنافقين وهي آية ورين